Earning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non birta thepi langpon sinang. Balazan B3 Junction along Banghini etum Raki Hormu pen Raikom Sekiri Deng Kacingna. Adarso Videle Rongkhang pen Kacingsi AIDS SSC Salang Tok Dunatum Ansami 100% pen First Division Kachpundun. Angtan pen kibang kibika suatum phant Karbi Pi tum jong sits bachorlu putang thi labang su Karbi Pi phanta ST tas bang ki pipe de dang ji pusi Longri Kreni sarabe mai tum pen pachini po. Hongkram risunim suatum pen spatir pe ponsi Karbi Langpi aroi pua bialong Karbi oki pua jame ke paman pon. Tripura Tribal Area Autonomous District Council kilik along Tripura Mota Party atum engkoi rapian anghoi gits palong lapen BJP ruling gov atum enghoi plikits palong dun. Jirang district angkang along suluk sedak atobon kejap. Non birta puthot ang ton pen langpon sina. Khatkati Raikom Sakhi atumpen Khatkati Police Station ke parlapon angkang Bogozin Sub Division Balizan B3 Junction along Karagao Outpost ke parlapon along Raikom Sakhi atumpen tong sekotpen naga checking asai klembonsi Raikom Sakhi atumpen naga checking asai ke klembom ba porhud ajo por phais ke ba por malom Dimapur anotpent Karagao not ke dang bom ihum Honda Akar I20 NL07 2420 along Raikom Sakhi atumpen labang so car phan pa sangdunsi labang so car long sami Raikom Sakhi atumpen kirik ko siding ponlo Raikom Sakhi atumpen labang so car long kirik ko siding ponsi sabon pan ke borhead homiyan long ponlo lapen labang so sabon hom long sami Raki hormumate drugs gram surkebra tok bora surkeban long ponlo labang so Raki hormupen ka chenang check atum yens tisuk king kont lapen ki yan bimo lotha bahnita Nagaland asor pusi pang thek ponlo labang suraki hormu pen ka chenang cek bahni atuma phan sami Raikom Sakhi atum pen spreading ponsi karjuputik tora siding pon bomlo Bogojan pen Gibson rongpi Karbi Longri Abirta West Karbi Anglong ko thepi along kedu Adarso Vidyalaya Rongkhang School along pen HSLC Fast Best Mati HSLC along bang plikep atum keching si pen sami salang tok ponlo bang plikep atum pen labang su salang tok dun along pen sami angton pen amat si First Division palong dun pen si School of Hanong B1 kilo bang PK First Division palong dun along pen bang P atuma bang ki distinctions palong ponlo lapen ki lapen letter marks pen chenglok star marks ke bang Chris situm palong dun pen si kaddo ke bang PK atuman sami First Division pen chipon dun thekapot than bang lapen usumara pi po tum pen karcho mai pedopon Adarsa Vidyalaya Rongkhang student along pen First Division kevan labangki Adarsa Vidyalaya phanchole nongme kevan bichot kali labangki West Karbi long angkang pi phansi nongme kevan piloposi principal dhan pradhan pen pachini pon Adarsa Vidyalaya long pen nongme kevan pilong labangki lothan bang student lapanki api aputum ke spaduk pen ajok luposi principal dhan pradhan pen pachini pon thu lapan lothan bang atuma phansmi student aheman pahumidam pedodam lapanchot kalilangsi expert teacher school along an hangpon si pathan pon lupusi principal pen pachini pon thu board hall pen grade santimung Karbi Longri Abirta Kardom, we are very glad today to say you the result of Adarsa Vidyalaya Rongkhang. Our students have done excellent result in this session 2025-26 session class 10 exam result. All our students, out of 40 students, all the students have secured first division. And in this, out of there are 30 students who are above 70%. So we are very happy to announce you that our top achievers of this session is the ranker. Amar jitu prothom stan prapt korise amar schoolor Taining TP tai paise 89.8%. Aru second topper hole amar Alka Timongpi tai 87.2% paise ebar Longkuru amar third position hetu 87% paise ebar tasot Somudro England fourth position 85%, Valentina fifth position 84.6%. Amar যেহেতু আমার ফার্স্ট ব্যাচ আছিল এবাৰ গতিকে আমাৰ এই ৰিজাল্টটো খুবেই ভাল বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ
আমাৰ বহুতখিনি আদৰ্শ বিদ্যালয় আছে। আমাৰ টোটেল অসমত 57 আদৰ্শ বিদ্যালয় আছে। তাতে আমাৰ বহুতখিনি স্কুলত আমাৰ ক্লাছ 10 আৰু 12 বোৰ্ড এক্সাম দিছে এবাৰ। এই গোটেই আদৰ্শ বিদ্যালয়ত আমাৰ দুটা আদৰ্শ বিদ্যালয়ে গোটেইকেইটা আমাৰ ষ্টুডেণ্টক ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেই দুটা আদৰ্শ বিদ্যালয় হ'ল আমাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় ৰংখাং আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয় পূব মংগলদৈ। তো গতিকে এই দুটা আদৰ্শ বিদ্যালয়ে বহুত ভাল কৰিছে। আমাৰ যেহেতু আপোনালোকে জানে আমাৰ চিটুৱেশ্যন ইন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আমাৰ EBB ব্লক হয়। সেইটো ব্লকৰ পৰা আমাৰ কি ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টক আমি পঢ়াই পেলাই আজি এই ৰিজাল্টটো দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই ৰিজাল্টটো পোৱাৰ এই ৰিজাল্টটোৰ ক্ৰেডিট মই চবক আমাৰ পেৰেণ্টছক, আমাৰ ষ্টুডেণ্টক, আমাৰ SMDC মেম্বাৰসকলক মই দিম। কাৰণ চবেই আমি মিলি জুলি লগে ভাগে মিলি আমি আমাৰ ৰিজাল্টটো আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং পুথিপি আদৰ্শ বিদ্যালয় ৰংখাঙৰ ৰিজাল্টটো আমি বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি এইটো ৰিজাল্ট হোৱাৰ আমাৰ কেইটামান পদ্ধতি আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ। যেনে আমি হাউচ ভিজিট আমাৰ 40টা ষ্টুডেণ্ট আছিলে। এই 40টা ভিতৰত আমি গোটেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰত আমি 1-to-1 ভিজিট কৰিছিলোঁ। তো গোটেইকেইটা ঘৰত আমি প্ৰায় 15-20 দিনমান লগাই আমি সেই 40টা ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰত গৈ সিহঁতৰ ষ্টাডি টেবুলখন চাই, সিহঁতৰ ষ্টাডি ৰুটিনটো চাই সিহঁতক গাইড কৰি পেলাই সিহঁতক কি ধৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, কি ধৰণে আমি চেম্পল পেপাৰখন ছল্ভ কৰিব লাগে, সেইকেইটা গোটেই কথা আমি বুজাই থৈ আহিছিলোঁ ছাবজেক্ট ৱাইজ। তো গতিকে সেইটো আমাৰ পদক্ষেপ। আৰু নেক্সট আছিলে আমাৰ বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেপ লৈছিলোঁ, সেইটো হ'ল ছাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট। ছাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট আমি গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত এটা ছাবজেক্ট এক্সপাৰ্ট আমি মাতিছিলোঁ। আমাৰ ang tan pen kibang kebiga jesu tuma phan karbing long long kedu karbi pia tum pen jong si pa chorlu butang ti labang su karbi pia phan bang ki englong su pu hokpon pe danji mate englong su akhai tum ajakong bang pilong le danji mate ST etitas pen eng than edang si pusi longri kreni sarabe mai tum ban ki arj ding khlui pen labang solama puthak ki parai pon edlo bon ta labang su ka parai pon along pen semi KSC atum pen RD pipere ka jok pan si piniranian da chun cherek lo pusi longri kreni sarabe mai tum pen phrenge chinu ning jepon ke laso ka implement ka arjiding open tanglo la longri kreni sar habe amai tum ke laso kaching sai bang kaching sai bang arjiding open si pang daklo bonsi tame laso homu ka implement thekhe de athike council on nangka cherap duntum nangka chari nangka chalom duntum nil tum hanang pangkrebe ason si mandet nil tum kaning je bang ke arjiding pikpen si kaning je lo laso lama puthake la jen bang asolong dokok api do et api ke nil tum akas bang ke pen ke thanang ji pugen nil tum kaning je arjiding pikpen lo Tripura State ang kangalong kedu Tripura Tribal Area Autonomous District Council THECPEN TTAA DC kilik kedamtang jangmi poni pai krenier si pedu ponlo TTAA DC along enghoi ran rekepan dolo rada tumpen labang su enghoi ran rekeba mang phuban kilikang bai ponjia phansi rada tumpen vote jok ponadlo pen rada tumpen vote jok pondet pen aphi bangki kedamtang jangmi poni pai kre troxiani bangki rada tumpen ke jok pontang avut semi kala kha pedu ponlo labang su kalakha ang thekpen ke plang pon labang ki tripa mortha party atum pen si inghoi engkoi rapian ki chrai pon derlo lapu nat BJP atuma bangki inghoi plian si palong un chorlo lapan ke dam tanganing kan husami TTA DDC along bangki tripa mortha atum pen si sarkar seminang charilo lapan non puthot sami TTA DC along bangki tripa mortha atum pen si puthot chari pon thupu mate sarkar sami ini pon thupu. There are many good people, as I said, in the BJP. There were 1 or 2 people which misled the Honorable Chief Minister. I think the Honorable Chief Minister has seen the result and he should also see the activities of these 2-3 people जो CPM से आए हैं और इन्होंने BJP में 2018 के बाद वो शामिल हुए और उन्होंने किस तरीके से गुमराह किया, मिसलीड किया, मिसगाइड किया और आज उनका ग्राउंड पोजीशन किया है। तो मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहता हूँ, अगर हम लोग अलायंस में हैं तो एक दूसरे को पार्टी को तोड़ने का क्या दरकार था, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या दरकार था, किसी सहयोगी पार्टी को या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को भी क्यों तोड़े, ये करने का क्यों दरकार था, ये क्यों किया गया, इसमें सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और अंत में पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है और पब्लिक जानता है कि कौन अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहा
और कौन पुलिस पैसा और बुलिंग टैक्टिक्स में किसी को कमज़ोर करने की कोशिश की। और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, अभी भी समय है। प्लीज़ ट्राई टू चेंज योर पॉलिटिक्स because the new generation will not accept this sort of politics. Whether it is Tripura, whether it is Nagaland, Meghalaya, Assam or anywhere in India, the young generation wants a different India and not an India which believes in horse trading, एक दूसरे को गाली देना, violence. I don't think the young India wants that. Sir, economics development. He'll have to be more active now, but he was active, but he has to be more active. West Karbi Anglong Hongkram Karbi Langpi Voithalang su adung Aphong Abialong Jang Minify Craner Kepani Hongkram Risonim su atum pen sepatir Ponsi Pong Abialong Karbi Oki Pruaja Mek Pamban Pon Karbi Jutang Jubat Ketuan Sami Kepareng Bernang Jib Aphanpura Karbi Ajutang Lapan Susi Pangchu Pon Sujip Wake Mang Pen Silabang Soja Mek Sami Deng Pon Verlo Lapuson Taksi Hongkram Risonim su atum pen semi Karbi Oki Pru Ajutang Kipareng Verci Aphan Pusi Ove Kimi atum pen Jinipet Nang Jipu pen Ajok Pensi Karbi Langpi Aroy Long Pen Semi Oki Pru Jai Mek Deng Ponlo Peneng Surhini Ingkoi Ratrok Aparman Oki Pru Pon Along Hongkram Karlitang Sarsing Habi Arong Akleng Sarpu Songkri Terang Pensi Cepahem Pupon Pusi Oki Pru Jai Mek Deng Ponlo Bangso Oki Pru Songkri Terang Pen Cepahem Pupon Along Same Sarpukon sa rong par, sinod rong par, rong asar lapan ki raratum ta chitap chitudun met sila bangso jai mek mesen pen pachun pon lo. Labangso jai mek ki pachun pon along pen semi kachara chitudun do ant riso nimsu hongkram arat lapan ki rongkhang arlo ke thege ding tumta kachara chitudun thega pot kachuru semi pajur pon. Borthol ben great son timung Karbi Longri Abirta. Men chitan da tha. Pardon, men Gerson timung. Pini nangli ton lada beja mix deng pon. Ini ada ini tungki deng panang kok nage ini tikar bilang tielong visu nimso made visu jang tum aning kamang asam tak kening tame ini ada kar bilang tielong abeng curi army curi so sai sih Kamachi pini ke cepat bukan bangsa jai megala. ini coba yang bukan nage ada abarim ada kalitang sasin haberong apin saku dari songri terang di cepat coba yang bukan Kuman ban senang li tak keru pipa jel ponji. Nage kangsi curu gangtung mage ani tumlong bangso okitu made visu jang tum made la bangso okitu jutang pavi nang ne pin ben ni kimi benan cerap duntung enam dolo ani amen ke ya dunda pozame dada yang ada hongkram marat dame pen angtan ben dame pen an tangka maha ben cenglok pen an cerap dun Apen la bangso Okipurang li taning kanrang sami nang li tum deng pon ma. Hoklo la bangso okitu bon lage ini penap uson kali lo penana ube penadolo ube thong kep tikep ube paro sisteme dolo bandang bom ang bom sisteme tuning het bangge nili masi chaphem kupon lo lason thak thak si pining bangge apu abarim made kalitang searching habe rong king sapu ahin masi chaphem kupon lo Kodaga bi si kipur bon apin. ini kipupon lagada bothalang so delong ben aberchet dak khunga bi budo dak masi ni tum rubo mate dak si chengkon lo Kesan ogalong bang ante. Oke non na bangga celang mi cilo na pen hiru tame penan dolo la pen muluk tame penan la da kalira lo ne kitum penan dolo la pen ox tame ni tum beng tame penan kilong kon dolo Chirang District ke Parapon Chirang Police Station ke Parapon Angkang Along Ribhu Chirang Reserve Forest Angkang Along Signa Jiholo National Park along Aran Repen ke do thi patum phan Raikom Saki la pen ke Ingnam Raikom Saki tum chelang si ke thale sideng ponlo Lapusona por hud lapuna ratum tatu dun pak pen sila bang suki kham khia sideng ponlo lapan ki Ingnam Raikom Saki lapan Raikom Saki tum jarap si tudun pensi labang suki kham khia long pasmi bang engkoi tum phan nep ingnang pon cheklo labang suki nep langdang pon Abirta arjulong dat pen ki insu sole tum thur pak pensi air set prung set pen ke song sideng ponlo labang suk ka song irkang tang raga jok pensi Ingnam Raikom Saki tum asai hempen chenglok aghari motoranta angton pen mikai pon lap si air set prung set pen song sideng ponlo Bombaro.
Labang su ka song hir kang tangra ka jok ban ing nam rekom sa ki tumta areng husu tumata dolo. Labang sola maputhak panalam pagpang sampon ji phan pusi jangmi poni phai crane kep ani bangki BTR along SP penjapon linsi raikom sa ke bitung atum pen kahbi siding ponlo lapen nona marti labang so Abirta sami kiri tali ba siding polo lapen lapunat BDC achieve mate ACM abang sami labang so puthak bangki report and pensi tang tu yang deng mate state gov atum phansi hodai pon po lapan state gov atum tu pimala subang so sai kereng ponji alang tum aling lo pusi BTR achievement sami phrengke thing nu ning je pon যোৱাকালি ৰুণিকাটাৰ যিটো ইনসিডেন্ট ইয়াৰ আমাৰ বিটিসি হিচাপে আমি ডিপাৰ্টমেন্টালি আমি ৰিপৰ্ট বিচাৰিম প্ৰথম কথা এই ৰিপৰ্টটো বেছ কৰি পেলাই আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জমা দিম ইয়াৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি আইনী ব্যৱস্থা লয় ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যেটো আইন আমাৰ হাতত নাই ঘটনাটো হৈছে আমিও শুনি পাইছো এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হল বিটিসি হিচাপে যেটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট টু ট্ৰান্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এই হিচাপত ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নালাগে সেইটো আমাৰ হাতত নাই সেইকাৰণে আমি বিটিসি গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম অতি সোনকালে মই সোমবাৰত অৰ্ডাৰটো ওলাই দিম যে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে বিটিসিত এই হিচাপত এই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈকে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভাল এটা নিশ্চয় আইনগতভাৱে বিচাৰ হ'ব বুলি মই কামনা কৰিম Pina Abirta pengki lansi kang ton penelo la si domi thami kardom